ल है साथीहरू, मेरो छोरीको घरमा चाहिँ आएर चाहिँ बङ्गाली खाना खाँदैछ है। हेर्नुहोस् है साथीहरू, यो चाहिँ भेटकी माछ, यो बैगुन भाजी, यो चाहिँ चिङ्डी माछ, यो चाहिँ सब्जी। यो खाँदैछ है साथीहरू, हेरिदिनुहोस् ल कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई। पहिला चाहिँ भेटकी माछासँग चाहिँ खान्छ है साथीहरू। हाम्रो सम्धिनीले साह्रै मिठो बनाउँछ। ल है खाएँ साथीहरू। दामी बनाउँछ हाम्रो सम्धिनीले त। म चाहिँ खसीको मासुहरू के भन्छ, यहाँ आएपछि चाहिँ किसिम किसिमको माछा क्या, त्यस्तो मात्रै खानु मन लाग्छ साथीहरू। छोरीले चाहिँ के पकाउँदैन, मेरो छोरीले त अब जान्दैन यस्तो बनाउनु। उसको सासूले चाहिँ अब कस्तो राम्रो पारेर बनाउँछ क्या साथीहरू। मिठो। म त यस्तो भेटकी माछ त्यस्तो केही मलाई त याद पनि थिएन। यहीँ कलकत्ता आएर सिकेको यस्तो माछाहरू खाने क्या साथीहरू। उता त रौ माछा, कत्ला माछा, सिलङ माछा, त्यो त्यहाँदेखिको उता त बाटा माछा, त्यहाँदेखिको उता त केही याद पनि छैन। अब हामीले खाएको पनि छैन हो। अब माछाको चाहिँ अब स्वाद कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ यहीँ आएर चाल पाएको क्या साथीहरू। बिमारी छ कि म्यागी पो खान्छ म्यागी मिठो झोल पनि मिठो। পুরো 20 মিনিট রান্না করেছে। मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ बैगुनको भाजी हो। दामी भयो। শাশুড়ি শেষ করে ভিডিও করে ইউটিউবে যাবে না হলে ইউটিউব আনবে। यो चाहिँ चिङ्डी माछाको यो चाहिँ अब योसँग खान्छु साथीहरू। আর কিছুদিন বাকি दामी साथीहरू। राष्ट्रमा प्रन्स खानु न, मलाई चिङ्डी मलाई गरी यो चाहिँ मलाई चिङ्डी अरे। एउटा प्लेट दिनु त। यतै राख्दा हुन्छ होला। हुन्छ के भयो ए देखाउँदैछ मेरो दाजुले पनि। मिठो क्या मिठो। हाम्रो सम्धिनीले चाहिँ साह्रै मिठो बनाउँछ क्या। जहिले अब कस्तो कस्तो होटेलमा लान्छ यहाँनिर आएपछि हो, माछाको टेस्टहरू गराउनु कि। अन्त दामी दामी होटेलतिर लान्छ क्या। अन्त खान्छ हो, खाइसकेर जय तपाईँको आमाले जस्तै बेस्ट चाहिँ कसले यो काहीँ पनि बनिँदैन। जस्तै तपाईँले 5 स्टारमा ल्यायो भने पनि मलाई चाहिँ टेस्ट मम्मीको हातको जस्तै टेस्ट चाहिँ मलाई कहीँ लाग्दैन भन्छु क्या। त्यो कारण चाहिँ यहाँ आएपछि यही माछाहरू नै खान्छु साथीहरू। নালি বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা পরিষ্কার করালাম না, করে নিয়েছি, সেটা করে নিয়েছি, কিন্তু একটুখানি জাস্ট একটুখানি জাস্ট
যে ফ্লোরের অ্যাসিডটা আছে না ওটা দিয়ে একটু ভাতটা ছড়ে দিলেই হয়ে যাবে। एकखेप चाहिँ করতে হবে না। सम्धिनीले यो भेटकी 5 माछा चाहिँ মিনিটের ব্যাপার। पकाएर चाहिँ कालिम्पोङ হ্যাঁ 5 মিনিটের पठाइदिनु ব্যাপার। भएको थियो। আসো, নিয়ে আসো, নিয়ে আসো। त्यहाँदेखिको আমি चाहिँ বলেছি, সিকিউরিটিকে নিচে यति সিকিউরিটি साह्रो मिठो भएको कि म त घरको सबैजना बसेर खाएको आमामा यति साह्रो टेस्ट भएको मजाले थियो ग्रेभी हाल्नु न माछा पनि हाल्नु न एउटा माछा कहाँ हुन्छ त्यहाँदेखिको चाहिँ हँ पल्टेको क्या झोल दो। साथीहरू। झोल त माछ दिनु একটা माछ दिनुहोस् बाबा माछा बा आचार पाउँदैन अब आमको खान्छु नि বলছি কি তোদের বাথরুমের यो चाहिँ গামলাটা चिङ्गी বাইরে माछा বার করে রাখো, তাহলে তোর मलाई ছেলে हेरे। আসছে, ঝট করে করে দিয়ে अब দেবে। यो এখানে ঢুকতে सजनाको পারবে না। सब्जीहरू पनि छ লুকিয়ে ঢুকবে। अब मलाई चाहिँ হ্যাঁ यहीसँग मात्रै मिठो लाग्दैछ এ চাকরি চলে যাবে। তরকারিটা ভালো চলে? साथीहरू সবজিটা মানে আমি মিঠো কিভাবে করলাম সবজিটা বক ফুলের ভাজাটা করে দিতে পারলাম না। বক ফুল ভাজা তারপর কি বলছো কি বলছি যতই বলছে যে বড় বড় হোটেলে গিয়ে খায় মাছ তোমার রান্না করে খাবে এখানে তো অনেক মশলাই পড়ে যায়। मिठो क्या म पनि योपालि सम्झिनेकोबाट सिकेर जान्छु त्यहाँदेखिको फेरि तपाईँहरूलाई बनाएर देखाइदिन्छु ल साथीहरू यस्तो पाराले चाहिँ टेस्ट हुँदो रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु है साथीहरू भात हाल्नु न आमा के भने भन्दैन र अलिक खानु न आएर भन्नु कि रेकर्डिङ रेकर्डिङ भएन त्यो পোস্ত দিয়েছি সর্ষে পোস্ত খুব ভালো হয়েছে খুব ভালো মাম্মি খুব ভালো হয়েছে সর্ষে পোস্ত सम्धिनीलाई चाहिँ हाम्रो छोरीहरूले ज्वाइँले मम्मी भनेर मलाई पनि मम्मी भन्नु नै आउँछ अब सम्धिनी भन्नै आउँदैन क्या हौ साथीहरू हेर्नुहोस् है नि यत्रो खाना खाइसक्यो ভেটকি মাছে মাঝে কারা हुँदैन ভেটকি মাছটা খুব ভালো খুব ছিল। ভালো লাগে স্মেল টেস্ট করে যখন ওই ভাত ছিল না ওইটাই বুঝে গেছে अब सबै खाइसकेँ मलाई पेटी हाल्यो अब फेरि अर्को पेटी छ पेटी छुँदैन केमा अब एउटा हाल्दिनु ग्यादामा पकाउनुहुन्छ सम्धिनीले यही त पेटी फेरि अब হ্যাঁ এটা পেটি भिडियो बनाउँछु নিয়ে যেতে সরে মেয়েটা साथीहरू একবার लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् पेटी सेयर पेटी गरिदिनुहोस् है कत्रो এই তো ग्यादा এইটা একটা পেটি माया गरिदिनुहोस् मेरो भिडियोलाई हो हा তুই লাগাটা নিয়ে নে কাটা हुन्छ त। লাগাটা नमस्ते साथीहरू